BJ and Fatima Dauli Manlutak, Roque Manlutak family, Angel and Ines Gozum, Ruel and Carmen Bautista, Alvin and Catherine Dizon, Pamilya ng Maria Gomez, Doktora Leleng Santiago, Parico and Goshoco family, Parico and Evangelista family, Parico and Ocampo family, Parico and Tungol family, Wang family, Ning Faharit, Ronnie Gatus, Jeff and Barbie Sullivan, Bayani and Rose Atienza, Juan Mendoza, Sito and Susan Giao, Nat Nat, Leng and Lian Giao, Alberto Batak, Gilberto Batak, Vicente and Juanita Regala, Marvin and Sharon Regala, James and Margie Stupin, Dave and Maricon Steerbolt, Brian and Marlene Later, Santo Niño Missionary Group, Apo Huaning, Ricky, Des and Maki Derek, Roland Serrano, Raquel Cortez, Con, Majo, Reynald David, Heriberto and Aurelia Alfonso, Olga Sanchez, Owen Sanchez, Kenneth Lingat, Apen Gaza, Katli and Bernie Bacani, Christine Calma, Danilo and Araceli Zita, Emma Lynn, Paulo and Miggy, Eleuterio and Gloria Ocampo, Santiago and Stella Maris Ocampo, Rodolfo Manipor, Pilar Ocampo, Emerito and Zenaida David, Emerson and Ken May David, Jane and Kevin Manabat, Erica Summer David, Marco and Zion Manabat, Danilo and Nancy David, Henry David, Kim and Tintin Felix, Armand Manlutak, Emeterio, Cecil and Sharon Manlutak, Marlon Deirit. Paraking Kebay Tandari Catherine Dabu, Santiago Alvero, Juriel Medina, Azeria Petrel Manlutak. Paraking wedding anniversary dari Efren and Baby Alfonso, Mario and Lydia Calma, Paul and Cel Ocampo, David and Marlene Bustos, Ephraim and Rebecca Gozum. Paraking makapasubaling kayadwan ng dari, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian, Jervy and Ireland Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Jeneline Bundalian, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Hazel and E.J. Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike Melody, Gabriel and Mike Micaela Yang, Dewey and Erin Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, John Alfred Kayanan, April Anika May, Aliana Marie, Alfredo Kayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Jasmine and Bong Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Tess and Romeo Lasco, Francisco Lasco, Amelia Soriano, Edgar and Glenda Navarro, Lay Nicole, Kyle Rodel and Jinky Manyalak, Jay and Daisy Soriano, Mike Dayan and Miggy Marin, AC and Jonah Soriano, Johnny and Juanita Manyalak, Jacqueline Bautista, Minerva, Concepcion, Cariza Marie, Charmaine, Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Gloria Malyari, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francelyn Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Vitug, Ched Alfonso, Veronica De Leon, Jocelyn Heroso, Claudia Camiling, Jenica Camiling, Sol Yap, Jen J. David.
Para King Malagwang Kapaldanandari, Consuelo Mendoza, Amado Ramos, Francisco Hinco, Rina Kayanan, Ramses Tala, Romeo and Mercy Lasco, Carlo Camaya, Francis Dabu, Josie Hinco, Terry Davis, Francisco Hinco, Rosario Gilas, Charlene Ann Gonzalez, Gerard Manlotak, Teresa Alfonso, Ines Gozum, Norma Gueco, Rufina Ocampo, Natividad Ocampo, Loy Pangilinan, Cecil Manlutang, Omar Sanchez, Teresita Elizar, Consuelo Calma, Jessica Catudjo. Para King Kapayapan ding Kaladwadari, Jerome, Maria, Julian, Simeon, Loriana, Felinos, Salome, Jose Sr., Isabel, Gloria, Angel, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Jose Giao, Dr. Bienvenido, Antonio, Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Hamilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Froilan, Quintin Sr., Quintin Jr., Belenciana, Roberto, Belen, Dominador, Cristeta, Antonio, Maria, Emerenciana, Marshall, Trinidad, Roberto, Mirihilda, Librada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Evelyn Aguas, Among Tony Dumawal, Jesus Tayag, Columbina Hinco, Tanner, Tyler, Percival, Teresita Mendoza, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Ruben Sr., Elena, Reynaldo, Alfredo Sr., Teresita, Esperanza, Adoracion, Sonny, Jesus Soriano, Benedicto, Arsenio, Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Veronica, Angel Cruz, Jose Lopez, Fortunata, Jose Gaza, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime, Marisa Cristina, Vivencia, Jolica, Jennifer, Rafi Bisda, Feliciano Sr. and Jr., Modesta, Luis Erlinda, Corazon Emmanuel, Serafin Rosalinda, Victoria, Marcelo, Ernie Justin, Mirna, Pablo, Jimmy, Eustaquio, Felicitas, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo. Ay. Sige. Isane taya puin dalita pakibat. Banwa magsayalo, yatu tumulaya. Banwa magsayalo, yatu tumulaya. Tutukita nga po king pamagsane. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya.
Lalakad tamo po. Alleluia.
Kaluguran kong kapatad, makatipon tamo po ngeni, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banale espiritu. Amen. Inginuman tabeya ke kayo. At kikati Kaluguran kong kapatad, pag masusyan tayo po ngeni, ing kekatamong kapag masusyan, king kekatamong piyestang balen at pasalamatan tayo nga pong ginu, karing grasyang pagkalam na kekatamo. Kabang pagsadyan tayong pagmasusyan iting misteryo ning lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kekatamong kasalanan, at ipanigabu tamo king ginu, ing patawaran ampon pasik na nga nakatamo. Ginong Yesus, ikang mayupayang Diyos sa ting prinsipining kapayapan, Gino Pakalulu. Ginoo pakalulu. Ikay nganak ning Diyos sa ting anak ng Maria, Kristo Pakalulu. Kristo pakalulu. Ikay nga manong mi katawan tao at ting ningning ningibba, Gino Pakalulu. Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakaluluwa na katamo, at ing pangapatawad na ring kasalanan tamo, iuli na katamongan sana king biye alanganga. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos, sa ibang mayupayang tutu, ipagkalog mo sa kaya kaming pabayat nana at alip naning kasalanan, ing mitimawa kami king kapamilataning pamibayong pangabait na anting tao ning anak mong bugtong, Yesu Kristong ginumi, ang mabibiyempon magari kambemo, king kametong aning banal Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king mumuna ng sulat sa nuwan. Susulatanan da kayo, pakamalan kong anak, ami patawaran na kasalanan, king kapamilatan ning lagyo ng Kristo. Susulatanan da kayo, pengaring lalaki, uling akilala yun itangatsyon na kanitapang kamumulan. Susulatanan da kayo, kabayin taunan, uling aday gyune ing marok. Susulat ko kaya kayo, kakong anak. Uling kakilala yun ing ibpa. Susulat ko kaya kayo, pengaring lalaki. Uling akilala uling kakilala itangatsyo na kanitapang kamumulan. Susulat ko kaya kayo, ikong kayanakan. Uling mga sikan kayo, ating amano ning Ginoo, manatili ke kayo. At ikayo, aday gyune ing marok. Eyo paboren ing bihaga no ning yatu ring puso yu, o ning nano pamangbage ketiking yatu. Nino maning malugod king yatu, alayo kayo ing lugod ning ipa. Uling ing nano mangyampang ning yatu, ing sablang makawili karing pitaning laman, ing sablang makayuyot karing panimanman, ating sablang pagparangalan ning tawo ketiking yatu. Metong man ka rin, alang manibatan king ipa. Nune manibatan ngan king yatu mismo. Ing yatu ating sablang atyo kayo, ababiyayama karing tawo, lilipas ngan. Dapat ing nino mang tutupad, king kaburyan ng Diyos, manatili kapilanman. Nga mano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dali tapakibat. Banwa magsayalo, yatu tumulayo. Banwa magsayalo, yatu tumulayo. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Banwa magsayala, yatu tumulaya. Purihan niya ing Ginoo kong sablang tao ketiking yatu. Purihanin kayang ligayat kay upayan. Purihan hing maligayan ang lagyo. Banwa
magsayala, yatu tumulay ha, banwa magsayala, yatu tumulay ha. King templo na malaus kayo, patayin kaya idaon yu. King banalagayak samba niya inginu, galgal kaharapana om metoyatu, banwa magsayala, yatu tumulay ha, banwa magsayala, yatu tumulay ha. Karing sablang bansa sa biyanyo, inginuariya, yaing minietetagan kingyatu, inyaheyan humanu. Kingmit mong katuliran sa blang tao, kaya lang ukuman. Banwa magsayala, yatu tumulay ha, banwa magsayala, yatu tumulay ha, banwa magsayala, yatu tumulay ha, banwa magsayala, yatu tumulay ha. King minuno, ing Diyos, migsalitaya, karing kaya katamong pipumpunan, ngeni magsalitaya kaya katamo, kapamilatan ning kayang anak. Ingginuman tabi ake kayo. Ama masaking maya pabalita, agpangkang San Lucas.
Atin mo namang meto nga profetisa, hamatwa ng bina, ing lagyo na Ana, anak ng Fanuel, ning tribo ng Aser. Pitunong banwang miyutos ning asawa na, bayo ya may balo. 84 banwa ing milabas, manibat kanitang may balo ya. Eya bitasang mama ko king templo, aldot bengi, susuyo ya king Dios, king pamagayuno at pamanalangin. Kanita mismong oras, adaraon deri Maria to seking templo y Jesus, linapit ya karelay Ana, at pepasalamat ya king Dios. At migsalita ya, tungkol king anak, karetang sablang maninaya, king pangakabos ning Israel, ning Jerusalem. Anyang agam panandana, ing sablang adwan ning batas ning Gino, migbalik na laking balenda, karin Nazaret, Galilea. Ing anak, Meragulya at Mesikan, kitmuan yang kabyasnan, ating grasya ning Diyos, mamantabe kaya. Ing maya pabalita ning Ginoo. Papurihan kita, O Kristo. Maya pa abak po kaya kayungan. Maya payabak mo naman. Kalupa na po ning sinabi ko nandin, makalugta po ba po king oktaba na ning Pasko, uling ing kekatamong kasalbantayanan, papakit na kekatamo, na ing Pasko, yamo po meto ngayaldo. Pag masusyan tayo pa ingausan da pong oktaba, na po ang gaya po kining daratang solemnidad na ninginduning Diyos. Inyapin po sukat itang greeting yu po kanako nandin, maya payabak po. Lupa ko pong menap-nap ngening Pasko. Ne po, dakal ko po kakilala, niyang Pasko, may maglakola. Uli na pong karakal kakatokking baleda. Ne? Pero makanyan man po, great tala pong pasibayo at misusundo ing kekatamong greeting, Merry Christmas po kaya kayungan. Greet yo po rin kaya kayong kasiping. Merry Christmas. Hagyang menap-nap na kayo. Merry pa rin. Po? Merry Christmas pa rin. Kaluguran kong kapatad, ganiti pong oktaba na ning kekatamong kapag masusyan king Pasko, pag masusyan taya mo naman po ing kekatamong piyestang balen. At dimdamtamo po king maya pabalita, nung makananong ikit ne ding propetisa, o ing meto nga babaeng propeta, ing dinatang ne, ing talapangabos na ning yato, at ikit na at migsalitayang mayap at kapasalamatan king Diyos tungkol king anak. Inawos ng Simeon, sulu daring hanggang tao. Nano mo po ing kekatamong malyaring bakalan, kaniti pong kekatamong pamagmasusi. Dakal po sinyalis king agyange da sabyan dingaliwa, dakala sinyalis king tutuana ka. Halimbawa, potang dingke kang blood test, summa cum laude nongan. Buri na sabyan, tutuana ka. Kalupa na yung sasabihan ko, matas na ka sugar, titas na ka uric acid, tikul-tikul na ka, nakamakapangan bagok, buro, buri na sabyan, tutuwa na ka. Metong papukano ka ring sinyalis, yapinitang manaliwa ne kule, ing buwak mo. Dakal na po anak ngeni, dakal maputing buwak, pero sinyalis na potang manaliwa ne, ing kule na ning buwak mo, tutuwa na ka. Agyang pang nanong kule mo ken, agyang nanong reband mong December, kulot yat puti yan, karatang na ning January. Nano pa? Yang anak ka, ing sasaliwan mo, miyaliwang klasing candy, miyaliwang klasing pampalago. Tutuwa na ka kano po tanging buri mo namong sasaluan, kurtina, bedsheet, punda, sinyalis na yan.
At tutuwa na ka, potang mapanyalikot na kang plastic bag, paper bag, kay ba't yung plastic bag, tuklip may pampatriangle, api na yan. Karem po lalaki, metong po karing sinyalis na tutuwata na, itang kaibat mong mini, mo niya sa receiver mo, akalingwan mo ne. Tutuwa, tanggapan mo itang. Mo pitatakutan, kailangan mong tanggapan, ing tutuwa, ing bili. Kaluguran kong kapatad, sabi da po, ing Pasko, tungkol ya kano karing anak. Po, paneta mo po sasabihan, ay, ing Pasko, kayo magsaya kayo. Uling ing Pasko, tungkol ya karing anak, uling nga pong ginumegin niyang anak. Inyapin, kalupa na po ning sinabi ko niyang misan mag-Christmas vigil tamo o itang kapitangan bengi tamong misan niyang misan, kita pong dating parokyang pintalang ko, pupuntalan ko la po itang mismong kaibat na ning misa, ita pong 8 o'clock na ning misang abak, at kaibat na po nita, potang manyarake pong pisamban, kutnan ko la po retang anak, kamamas ko, karem pululog kem pisamban. Kutnan ko lang ako, kumusta kayo? Impakibat damo ka ko, Father, matumal ngara, matumal. Kung kulya ka ring anak, siguro dakal minta ka ring kaya kayong bale, anak lang mamas ko, anak. Pero ita mo kakalingwan, na ingistorya na ning mumunang Pasko, tungkol yan naman ka ring matuwa. Dimdam tamo po ka ring may labasan na ebanghelyo na ning simbambengi, ing matuwang Zacarias, ing matuwang Elizabeth. Dimdam tayo napon, o karening milabas sa yaldo, ing matuwang Simeon. At ngeni king ebanghelyo, dimdam tayo naman, ing meto nga propetisang awsanda namang matuwane. Uling me balune, kay ba't na po kanong miyabi ning asawa na me baluya at waluneng 4 abanwang balo. Kaluguran kong kapatad, eya mo tungkol karing anak ing Pasko. Ing Pasko, tungkol yan naman karing matuwang milipasan, karing matuwang nengkay eta na pipansin-pansin, karing matuwang awsan tanang makulit, karing matuwang awsan tanang mabagal, karing matuwang kakabuysitan tamo uling buysitla, karing matuwang nengkay ing karela namong sasaingsingan, yapin ing Diyos. Pero, karen pong matwakeni, lawen ye po ing attitude na disposisyon na ning propetisa Ana. Nung lawen ye po ing estado na ning Ana, agyam pa pong matuwane, ikit tamong babae. Inyang panahon na po ding Hudyo, ing panahon na ning ginutamong Jesucristo, ding babae alalang boses. Ding babae, bala mo, properties la, makalele la. At nung ating pong babing double dead, atin mo namang disposisyon at status inyang panahon ning Ginoo, a double dead. Iya mo po babae, baluya, alaneng asawa. Buri nang sabyan, na numaning malyari kaya, alanang magtanggol kaya. Pero kaluguran kong kapatad, sumangid na po ning estado ng Ana, king ebanghelyo, ikit tamo, na inketwa na napagsisyan. Inketwa na napagkalungkutan. Nuni itang alayang akarapat, ginamit na itang alang magtanggol kaya, ing pangababay na, ing pangabalo na, ban kanita, lumapit ya lalo, king Diyos. At dimdam tamo po king ebanghelyo, nung makananong ing description na po ning ebanghelyo nano, pupuri at pasalamat king Diyos, mag-ayunuya king templo. Ing paganaka po kay katamongan kaluguran kong kapatad, kay katamo pong matuwa. Tanggapan nyo na. Tanggapan nyo, tumuha kayo. Naman pwedeng kabang lalabas singaldo, maging anak kayo. Ali, you're not getting any younger.
Eh naman pwedeng potang mate kayo, bingot kayo. Eh naman pwede ito. Tanggapan tamo. Natutuwa, mag-maintenance, miyaliwang klase. Tanggapan tamo. At kabang tutuwa tamo, the invitation is to grow old gracefully. Eko reklamo ng reklamo. Eko buisit ng buisit. Inyapin di nga puyo, labisang lumapit ke kayo, uling nako kabuisitan. Yung pagbuisitan ning ketwan, uling king panahuna ning ketwan, sukat kalupa na po ning sinabi ko, sukat ing ketwan niyo, dalan niya, ban kanita recognize yu king sarili yu, at akilala yu king sarili yu, kinging Diyos dakal nebi niye grasya ke kayo. Ingburi ng sabyan ning ketwan, aliway tang lilipas na ka. Nuneng buri ng sabyan ning ketwan, yapin itang kilalanan mo, na karing makabang panahuna ning biyemo, binendisyonan na ka at pigkaluban, at ikit mo na, ing dakalagrasyang pigkalub na ning Diyos keka. Kadwa po, ing panagkat mo naman po ngayon ni karenya pong kayanakan. Minsan, ating ko pong akasabi, dati-rati po kaya bene, ihapo na sisimba, kita pong metong apisamba na pipagmisan ko, anyang misan, ikit ke ene kaya be apo na. Kitnan ke po, nga ko, ante apo mo, bali po yung pakibat na, ayam mo, kung ne po buring kaya be, mabagal ne po, nga na. Nga na ning mumunang pamamasa, tamo paboren na ingyatu, bihaga na laning puso tamo. At metong karing masanting, aning kaibabyen na ning yatu kaya katamo, king detang ala ng silbi, lelele tala. Detang ala ng silbi at pakinabang, tanala papansinan. Nya po matutula ko po niyang Pasko, po tapong kukutang ko po karene pong anak, o no ko magpasko kanyan. Ayamong, puntalan niya po yapo ko. Ayamong ike po magtahu kem bale. Magtahu ke po king matuwang bale. Ayamong agyam pong balawot yaing kungko. Agyam pong maka-wheelchair ya. Pasko po ngeni, puntalan niya. When was the last time you visited your grandmother? When was the last time na binisita me, o nung eme manabisita tsuking aliwang bansa, inyang Pasko inaus miya? Inyang Pasko si biyanan meng kaluguran miya? O itanalapi pansin-pansin uling ala na lang silbi? Kaluguran kong kapatad, o ini po yung pakatandanan tamo. Ingegan-ganang mayap agagawan tamo karing makatwa, nakapilan man kalingwan ni nga pong Ginoo. Pero, nanumaning kalapastanganan tamong gagawan karing makatwa, na naman kalingwan ning Diyos. Yapin po sana kaniting kaya katamong piyestang balen, parangalantala po ding makatwa. Parangalantala po ding minuna kaya katamo. Uling nung alalo, alang mi pasa kaya katamo, king selebrasyon na ini. Nung alalo ring makatwa tamo, alang mi pasa kaya katamo, king kasalpantayanan, ang ini nanabang nan tamo, ing grasya na ning apong Ginoo. Inyapin po yung panagkat kaya katamongan ngening oktaba na ning Pasko at ning kapagbasosyan tamo, king kaya katamong piyestang balen, tala kakalingwan ding matwa. Tala kakalingwan agyang maka-wheelchair na la. Agyang mga pali na la. Agyang tatakla na lamo king kama. Ulinging ketwan, kapilan man meto nga sumpa. Nune parala ni nga pong Ginoo, ban kanita akit tamo ing mga ragul ng grasya. Na numaning maya pagewa tamo karing makatwa, nakalingwan ning Diyos. Dapat makanyan mo naman, ing kalapastanganan tamo karing makatwa, na naman kalingwan. Ing Pasko, mo po tungkol karing anak. Tungkol yan naman karing makatwa. Amen.
Kaluguran kong kapatad, gingaldoy, tingga nakat, lugod na ning Diyos sa kikatamong talapagligtas, lintoy abusal tamo. Iyang pangtalangin rin kikatamong panalangin, kayat nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo ing panalangin mi. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapulungan ng Diyos, ban matulan ng ipahayag at isane king biye, ing kiyakatang kasalpantayanan kang Kristo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kapayapan at ikakayap ning mabilugayato, banding grasya ni Diyos kaya katamu, king biye iti, tayranda katamu papunta king kaligtasan ning biye paintungol, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring magkasakit, pauli ning danop, kapanandaman o lungkot, baning misteryo ning pangabait ng Kristo, pagdala ng kalusugan at kapayapan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para king kiyakatamong komunidad at ding kiyakatang pamilya, mabiyasa tasa ng tanggap kang Kristo, karing kalulu at karing magkasakit ng tawo ning yato, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para kaya katamong balayan ng Diyos, keti king Betis, sumulong tapasan na lalo, king matibe kasalpantayanan at kapanaligan king Diyos, at lugod ka rin kaparatang tawo, lalam ng pamanantabing Santiago Apostol, akya katamong patulunan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Para ka ring sablang mayango na biye, may painawanongan sana king kapayapan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mi. Aduan tangi ni ing sarili tang kapagnasan. Ginong Diyos, si Maria Bait ning anak mong Yeso Kristo, king kadalisayan ng ponlugod. Iatad no sana ring panalangin mi harapan mo, uling gagawan mila king lagyo ng Yesus aginumi. Amen. Glory
Manalangin kayo kaluguran kong kapatad, baning daon tamo matanggap arapaning Diyos sibang lubos mayupaya. Panggapanes saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri ti kaligay ning kayang lagyo, king kaya katangin kasaplalat ni mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos, sa ipami malugod mula sanang tanggapan deting iyampang ning kekang balayan, ban ing kikilalanan mi king kasalbantayanan, pangaintuliran miyang kamtan, karing maligayang sakramento, itingan puaduan mi, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabeya kekayungan. At keka antimurin, Iyat nailaring pusoyo. makayat nano king ginu, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at batuli. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing purian ampon pasalamatan da kakapilan man ampon no karin manoy pa, Diyos sa malugod ampon maganaka. Ampating saslag ding kekang ligaya, pepakilala na ing sarili na karing mataring kaisipan mi, king kapamilatanan ning misteryo ning amanong mi katawan tao. Ban mayagyag kaming lugod karing bagay e mayayakit, king kapamilatan ng Kristong kikilalanan ming Diyos, ang eni at atangalanda na ring tao. Ulinita, kambedring sablang anghel ampon banal, ing banwampon yato daralit daing masayang kapurian mo, kabang ikami, kambening mabilog ba na kapulungan mo, papasyag mi, ing kekang ligaya. Benedictus qui venit in nomine Domini. Ikapining banaloy pa ating meto lelangan matampanakang pupurian. Ulingking kapamilataning anak mo Yesu Kristong ginumi at king upaya ning banal Espiritu, pagkalaman mong biyeing sabla layon pabanalan mo. Alakang tukdang bititipon king kapulungan mo, banketa manibat king kayaslag ning aldo ang gana king kayalbug na, ing dalise daon miyang pangya king kaligaya ning lagyo mo. Ulinita oy pa, ipaniga po mi, itugtugme ing banal mong Espiritu at palukuban po ang pabanal mula, reting ay nadarala ang pondaraon mikeka. Ban magawalang katawan ang pondaya ning anak mo, Yesu Kristong ginumi, amin nabilin ke kami king pagmasusyan mila, reting misteryo. At atandanan mi pa, kanitang binging mi panganyayaya, kinwaning tinape, pepasalamata na kampon pinuri oy pa, piraso ning tinape, at dinwang naiti karing disipulo na at ngana. Kuanan yiti, ikayungan at kananye, uling itiyeng katawan ko, amidaon para ke kayo. Makanin mo naman kay ba't ning apunan, ing Ginong Yesus kinwaning kalis. Pasibayo pe pasalamata nakat pinuri oy ba, at dinwang niti karing disipulo na at ngana. Kuanan yiti, ikayungan at minom kayo kaniti.
Huling itiing kalis ning daya ko, ing daya ning bayom po nalanganggang tipan, amibubu para ke kayampon para karing sablang tao, ban kadita mi patawaran na ring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaganak kayo kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, inyang ining gaganakan miyo mapamakalulungib pa, ing makaligtas ng pamaylasampon kamatayan ning anak mo, ing maligayang pangasubli ng mebye at ing pamaytas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang, daraon miya kay kabilang kapasalamatan, iting mabye ampon banala sakripisyo. Balikdan ming mipnong pakaluluy ngay ning banala kapulungan mo, at kilalanan ming mi daon king biena. Paulining sakripisyo ning kamatayan na biriyan mo kaming misut keka. Pagkalam niyo po sana, king kaming mipasiknangan king katawan ng pondaya ning anak mo, mikatmuan kami king banal ng Espiritu, at maging metong kaming katawan, metong mong Espiritu kang Kristo. Gawa na kami sanang maging metong mong alanganggang daon keka, at papalyarian na kaming mirakayanan, king pimamananda ring kekang banal. Muna, kambe ng Maria, ino na Virhen, Kapelan manbira na induring Diyos, kambe ng San Jose, ing esposo na, kambe ng Santiago, at ding aliwang apostol at martir, at ding sablang banal. Paulining pamamilatanda, manarig kaming mirinan kasaupan alang patanat, king arapan mo. Pa, iti sanang aining pangasut mi keka. Pasulungan na ing kapayapaan at kaligtasan, ding sabla king mabilugayato. Pasignangan mesa na kasalpantayanan at lugod, ing banala kapulungan mong kasalukuyang maglakbe, ketiking yato. Kambe ning kekang talasuyo i Francisco ing papami, i Florentino ing obispumi, ding sablang obispo, pari at diakono, ding sablang susuyo king banal a kapulungan mo, at ing mabilog a kapulungan agewa mong sariling keka. O mapamakalulungig pa, pakiramdaman mo ing panalangin na niting pamilyang pinulong mong talakadarapan mo. Lunusan mo lamang at tipunan, ting sablang anak mo, nula pa man makasaot. Kanakantalangin ring sablang mayang unabye. Lalong-lalo na rikakatang mga tuwa, karikakatang pamilya, si Jara ing kikatang bye. Ilayng milabas, kanita, itamo ring paintungulan da. Pangadita ring sablang may mundasyon, king bye kasalpantayanan, ketibalen Betis. Ding kapatid ming mengayang unabye. Di sablang keka may matula at may mula ketiking yato. Malugod mo lasalang tanggapan king kayarian mo. Anong nuka rin kami manayang magkamit lubos, kiligaya mo nga langaga. King kapamilatan ng Kristong ginumi, king uli na, pagkalumuking yato, ing sablang bage mayap. King kapamilatan ng Kristo, kambenampon kaya, ipamayupaya, kagumning banala Espiritu, sablang dangal,
at ligaya keka manggaman kingalanangga. Mapaminto kingamano ning talapangabos sa tinalkus ning banal ng turo nga tamong manalangin. Ikabos mo kami king sablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasaupaning pakululo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipaning kasalanan, ampon mikabyus kami ngalang kasasagkulan king sablang kaligaligan, kabang panayan ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, Yesu Kristo. O Diyos, sa ipaming ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakwan ko ke kayo, ing kapayapan ko babye ko ke kayo. E mula sana mabalikdan ding kasalanan mi, nuning pansinan ming kasalpantayanan ning banal kapulungan mo. Pamayapan ang ponpisan metongan mi agpangking kaburian mo, ikang mabibiyempon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapana ning Gino, mantabe ke kayungan. At kay ka antemurin. Bakit tapong ngeni, king mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kayo.
Kaluguran kong kapatad, o ining kordero na ning Diyos, ingamanong mi katawan tao, mapalad tamang ining tatanggap kaya kaniting banal apamitipon. Ginoo, ako matampang tanggap keka. Dapat kag kasmay nga mano mo, kumayap na ako. Alas 4, alas 6. Ay, alas 6.
Talakad tampo. Manalangin tamo. Ipagkalubyo po sana kaya kami, O Diyos, ay mayupayang tutu, ing magluwid, ing biyemi at sikanan king kapamilatan dareting banala misteryo, akay ba't may pamong gimpanan. Itingan po aduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Luklukta po saguli para king makuyad pong paganaka. Viva Hapon Tiago! Viva Hapon Tiago! Palakpakan tayo po yung kikatabong patulunan. Bayo ping sabla, first things first, as per Archdiocesan Directive, patse po aldoning fiesta king balang parokya, ating pong special correction para king Mother of Good Counsel Seminary. Sorry po special collection ngayon, may biela po para king pong Mother of Good Counsel Seminary. Impong tutok yung schedule, tamo po kaniti pong aldo ngayon ni, atin tamo pong misang alas 10 ning abak, panimunanda po ring paring relihiyoso, English Mass ya po yung tutuking misa. Alas 4 po ning gatpanapon ni Apong Ambo. 5:30 ning gatpanapon, panimunanda po rin kikatamang betisenyong pari. At kaya rin na po nita impong limbon. Pata pong alas 11 at intamo rin pong schedule ning binyag kaya ni parokya. Bukas po, Aldo, Domingo, December 31, 9 a.m. At intamo pong misang 9 a.m. para king kapag masusyan king Sagrada Familia. Kaya rin na po niting alas 11 binyag, ating tutukin na pong misa kanita bukas, bengi 8:30 p.m. Solemnidad ng Maria Induning Diyos at Panyalubong king Bayong Banwa. Kayong pong January 1 al Dolonis, 7:30 a.m. ya po yung kikatamong misa at salis siya pong alas 9 ing binyag. Panagkataya rin po ing metong nga concert ami pamagatang In Aeternum Cantabo or Forever Will I Sing featuring Excelsis. Itong yapong choir, iba't king Melbourne, Australia. At kaya bedala po rin kikatamong kaluguran na Mirabilia Day Choir kambe ng among Greg. Kaya po January 6, 2024, 7:30 p.m. Kaya ni po king kikatamong Pisamban. Den pong Maliko Mapondo Kenny, niyabyela po ka rin kikatamong katikista at para king Mirabilia Day Foundation. Deta pong bisa pong pa-reserve tickets, malyari la pong lumapit kaya ni pong kikatamong religious store, kaya tulid na po ning opisina, tulid na po ning gwardya. At popromote tayo rin po ini pong religious store ini, kaya katamo niya po ining religious store ini, para po karing bisang saling religious articles and liturgical needs. Then pong proceeds na nini, bibiyala naman po king KKK, para karing katekista, king karelang sustained and regular catechism in public schools. Monthly po, mibibiyeta mo pong 20,000 allowance divided karing pong at least 4 regular catechists para po karing pong public schools tamo. Kaduang K, para karing kalulo, karing kakatamo scholarship, karing panyawp tamo karing mas mangailangan, at katataulian para karing king formation, daring kakatamong kayanakan. Pasalamatan tala po ring BFC 2023, kasuywan, kaselesayan, kasayan, at ding malugod tamong PPC, PFC mandated organizations, volunteers, kaniting kafiestan, lalong-lalo na karing kakatamong kayanakan. Palakpakan talangan po. Kakit ko po rin kwari ako balo at atin lapang boses katluda na pong misang magkantay ni dakal-dakal pong salamat kaya kayo. Palakpakan tala po rin kaya katamong choir. At siya pasalamatan tala rin po rin may kiyabe po mig-serve kaniti pong abakay ni rin pong Knights of the Blessed Altar servers na po ni Vicariate of St. Joseph. Palakpakan tala po. At panupayayo po kaya rin po ning misang December 31 evening mass. Impong kaya kayong talasuyo, mabating ko pa po sa guli, king kilub na po ning pabulan, eya po akiting maragul kong mata at maragul kong atsan. Paano payayo po, mamasyal ko. Ako po mamasyal, magobra, tamo pamurin po. Kayong tulot na po nga pundo nga mamasyal tapo kareng kapatad tamo, kakaluguran king aliwang bansa, ban pong adwang da ingkarelang suporta, king kikatamong parokya, at king kikatamong fiesta committee. Dakal-dakal pong salamat king kaya kayong suporta. Pasibayo po palakpakan tapo yung balang metong at iyapon Tiago. At katataulian po, uri tayo pong kuananing pamikatagon na ini, ban sabi napin po nga mong Jason, mi paintagon, kaniting fiesta, para ngalantala rin kaya katamong makatwa, retang at syupa, ang po retang alana. Adwang panabilin, kareng makatwa, nga na nga mong Jason, kilalanan tala retang grasyang mi biyena kaya katamo. Inya siguro eta masyadong magreklamo, agyo tamong magmabilis mo naman.
kare naman kayanakan, talalakwan ding makatwa. Ikatamo naman kayanakan, magmabagal tamo, ban mikitikit tamong pante-pante anak ning Dios, makatwa o anak. Antino makananong gewanan ning ginutamo ning Dios. Ing Dios, tinipaya, king kayang panga Dios at meging tao ya. Ing tao naman sa lubungan ning Dios, minukyat ya, king kayang divinity, king kayang panga Dios, mikitikit tamo, king wangis ng Yesu-Kristong ginutamo. At kaniti pong aldo, parang alantaying meto nga makatuang minuna na kay katamo. At uling parang alantayo po ini metong nga makatuang ini, puri kaya naman pong ausan, ing metong tamo pong makatwa, king kaya katamong parokya, tinabiling minyese kaya katamo. Banya po mismo ing mamye, king parangal at migawad kaniti, king tao ngayon at king kapamilataning kayang familia. Ditak mo pong panahon, biya tayo po ining oras, king kaya katamong kaluguran, Himon Senior Greg Canlas. Okay, good morning. Bali po, manibat na benge. Ating kong agyo nga pakintin dyan. Minuli kong kay ba't may kiyapon, dinalang ko kiniking patyo, tahimik. Ding magtinda, alos ilanam, wala sasalialos. Ni Nanoy Serenata, marano natang may gawa. Misteryo, para ka na ako dati-dati, itong bispera, sa pakimpatyo. Kamilabas ka rin tao. Minaliwan ako tao gali, ikong betis. Nung baloy yung pakibat kanita, lapitan niyo ko, kay ba't ning misa? Nung bakit makanyan nabengi? Kay ba't ngayon misa? Migtaka ko naman, wala mo'y kaming pari, kaming atsukeni, balang wala kayo. O kataymikan nyo ngayon eh. Well, this is a mystery. It's supposed to be fiesta, masaya, excited tamo. Kung bahalong excited kayo, balang maliko man. Patagal na akong tao. Ne. Opo ta namang galang enjoy yun, tulayo, silent yamo. Ne, siguro yung tao rin eh. So, pota may pakabay ni maging pangatlo yung homily. Salamat kitang plug-in ng Apon Jason tungkol kay senior. Kaya Tagalog yung senior, ingaws daw matanda. Di ba? Matanda. O makanyan, balang baligtad. Sumatwata na, tana matanda. Mapangalingwan tana. Ale? So, nyapin, imburi ko sabihan, binili ko kaya ng cellphone. Bakong malili. Okay? So, mag-time travel tamo, ha? Time travel. Year 1991, 1991, kanita ko po may assign Betis. Okay? Believe it or not, that is about 31 years ago. 31 years ago. I was then only 48 years old, and now I am 80. Kabilis na rin panahon, po. Impenanti tayo, samantalanan tayo, Ban Monye Award, imparokya Monye yung award, at tandaan niyo po, imparokya, ikayong anini. Mani mo nalaring pari, in parish priest, in kasawap ng parish priest, the whole parish gives the award. Aintindihan niyo po? Nanuya yung award kaya nga manong English. King simply tang manong aintindihan, metong niya pong pamangilala. Pamangilala na ng komunidad, king metong nga dati ng anib, ang eni at sunak ng aliwang biye, minye, emo, king pibanjana o king fans na, ban sumaw king pamangailangan na ning pisamban as a physical structure, pero king kayang malasakit, a personal, king kayang panalangin,
mas kinakimpamamiru na ngalantok ng pepakit na talagang kalagurane ing Betis ating parokya na ning Betis. Ingaman man tapo keni itatanggoding gozum. Malibat po niya nga kilala ko medyo maranon, kening lugal banda keni, itang miyang ubiye imana pang tatanggoding yapong wana. Domingo po, i-wheelchair ilobde, bala mo ilagyo na itang mitutulak yoji or something like that. So, manibat ka nga pong wana, kang tatanggoding, karinganak do, medyo may develop po in bala mo family relationship karela. Kanita at sulagwam, very busy laking guam, tatanggoding po. Nung wari sa akin pa magkanta, second voice ya kanita. Ang gaking in second voice, making first voice ya. Details, kat na niya Imelda. Karing banwa may alabas ang ganang ngeni, I was fortunate to be a personal witness to the ups and downs of the family. Anya po ito rin siguro ka na ako an official member of the family. I would like to believe also that this award is not only for tatanggoding and of course the spouse at Floreng, but this is a progressive award among Gian. Is there such a thing? Kalu para rin progressive lenti, mag-adjust la deng lenti. In what way is this a progressive award? We are giving it to Tatanggoding posthumously, intanggap, dinganak na, but this is also an award to you and for you. Ikayong anak na. Uling sinduyo at susunduyo, itangikit kaya. Ang personal yung malasakit, ang tikanya piyesta. It's so easy to make excuses. Iyabe ko no rin kayong anak, dengapura. Dakaling pwedeng gawan mo. Mag-malling ka, mag-tour ka, Palawan, etc., etc. But today, 100% atso kayo. So, kimbiyan na ng tao, dapat atintang priorities. And I can see that for Tatanggoding, for you, Betis is one of your top priorities. So I'm saying, I hope I'm right, that this award is also for you. Na, kasi, kaya mong pamamiyamanok, metong yakaring panayan dargureng tao Betis, itang pagmedya no chira. Okay? So, this is a living legacy. Itang rikwana kay kayo, manatili ang mabiye, kapamilatan nyo, at kay kayo. Alane lu, pero atsula pa, because they are alive through each and every one of you. Metong special note aburi kong lubkeni. Ingino tayo sa Kristo niya pong mabiyeya, o ta pong mag-travel ya, manibad siya North Galilee, Capernaum, lalakad lamo, dumalan latin niyang mag-stop over ya, King Betania, King Valera, dingatlong may kakapatad, Lazaro, Maria, Ampopa, Marta. Humanly speaking, gagawan da po ita para magpainawala. Kasi lalakad mo para wasan do rin bitis da. At then, siyempre po, para mag-recharge. Lately, balang maging bakanya niya ang balerang matwa kay San Miguel. Dakal ka rin kalaguran ng pari, inturing da karela a family. Makanyan mo naman inturing da tining anak ng Tatanggoding karing paring akilalara. Hanggang ini,
Apotang agitso po rin paring atso, mi papamiro, magintarak la ka rin nga anak ang po nga po, makawili po nga kakit. So, karakal na ning in-start ng katanggodeng at karakal na ning mayap agagawayo karing tao betis, kimpisamban, karing kaparian. So that seems to be like a vocation to you now. That's why you deserve this award. And I hope and pray that you will feel the happiness of sharing and giving. Because it's not the material things that we have that will make us truly happy. It is how we relate to one another, to you as families, and to the community. So apong Gian, I think I will have to end here. Shall I just call for them? Ika na. Basta may kaboses ba? Arkidiocese ng San Fernando, Parokya ng Santiago Apostol, Betis, Guagua, Pampanga, kambeda ring pusong mipno king kapasalamatan, ing mabilog abalen ning Betis, gagawad de ning katunayan, ning pamangilala, kang Gaudencio Gozum, king kayang ganaka, masabal at alang kasimparang kasuywan, king balayaning Diyos, kaniting parokya at balen, ni gawad kaniting 30 ning Disyembre, banwaning Ginu, adwang pulot at 2023, kaniting fiestang balen ning Betis, king parokya ng Santiago Apostol, Betis, Guagua, Pampanga. Pirmado, lubos kagalang-galang Florentino G. Lavarias, Didi, Arzobispo ning San Fernando. Reverendo Padre Gian P. Sagong, Vicario Parokyal. Palakpakan tala po. Agkatantaya po ing pamilya ng Tanggoding, bahan tanggapan po ing kayang parangal. Father Jason. Father Jason. Pasibayo po palakpakan tayo, itanggoding ating kayang pamilya. Pasalamatan tala rin po rin paring minantabi kaya katamo, yung kaya katamong kaluguran, Monsignor Greg Canlas. Palakpakan tayo po yamong. Sinula po niya po, ing Assistant Director na po ng Archdiocesan Commission on Catechesis, Reverend Father Ramon Torres. Ating kaya katamo pong kaluguran, a resident priest, Reverend Father Jason Miranda. Lakpakan tayo. Talakad-tangan po ngeni at abe-abe tayo pong parangalan ing katamong patulunan i Santiago Apostol.
ing ginuman tabe ya ke kayo, at keka antemore. idukuyo na ring buntok yu at manigapuking bendisyon ning Diyos. O iba, tanggapan na sa niting kekang balayan ning kalam ning malmong bendisyon, baniting upaya king kapamilatana, apay burisan ing nanumang dewa kanda at atuklasanda ing kalugod-lugod keka. Iti puadwan making uli ng Kristong ginumi. Amen. Ating lubos mayupaya at maganakang Diyos, bendisyonan na kayo kambedering pamilyayo, ingib pa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ing Eucharistia miyampang ne, umeta ng eniking amanong mi katawan tao. Salamat, King Diyos. Viva Apontiago! Viva! Viva Apontiago! Viva!